Marsi singi baweng yak sensar administrator HKHDC chairman jaka konsel ba PNCM ulong bak sinjam belami nak sarkar jela bat ulat pan penmenai kata election chairman bat Syiem kadai ka kambam la satya ban priang katkum go jing jongu hadu mentahi ka syuki chairman lani ka syuki Syiem kampat song theli kumta kam song nong rem ban penmena Jied dakiwe pat abana kaliang ka jongki ki badan hakabor kimpat resign ni saweng hakawe pat kaliang ulapun paw ka jing ithamula banyu I baya ka kam HKHDC lami nakman dau mentirang ba ulampang badru ki Banyakrai menpan baik mantau executive committee Thmai. Katai kecing keranjung cerman kadai hadian belami kecing permana ya kecing Jied cerman Thmai Pynlong hakatnya terik bat ya kakam Syiem kabat barok sikata dau balatip langkar ngot kan long hakakat pra terik. Natrai itip barok ba Pynlong cerman hangtei Pynlong dari election. Kamdei appointment, kamdei appointed by the governor. Kadai daka election. Kumjuro Yung Syiem juga district council. Kamlong commission minister article Chispan Pusau Kranshai by chief minister is appointed by the governor. Hadin bela appoint the governor. Kadi ka duty jong governor ban island iu ba untrel strike ko house. Na fai bisu tu kaya fair ka Syiem bakal chief minister. Kan bakarul juga ka Kranshai ba Syiem is elected by election. Kabamun ulatip lang kum Syiem mga kum chairman iba albin kum deputy chairman yideki elected chairman elected deputy chairman elected Syiem ngatrai piti bro ba ban remove yau Syiem kat kum ka rules arfway ka ongway la dalakut no ka MMDC ti wa bakit no ka kam chairman o ka kam Syiem ar la daw resign no Lai dalam cari remove daga no confidence. Uklam resign, uklam cari remove, bat kampat kur kat MMDC. Kajuru ngat raya ngabi tip ha. Ngan bagian di office way ladang resign no. Ar ladang cari remove daga resolution cispan nyau juga edi rules. Lai ladang kut no kat MMDC teh bakit no kakam caman. Kadu mentang ngampat resign, ngampat Syarimu aka resolution number 107. Kata MMDC juga anak pemokar pentorong kadang-kadang ne. Di kebumut I am still the chairman. Tengah saya pikir hadin ba ngatai kum tu, mo ke government ke persyaratan bala banong ba. Gubernur hapan act under advice of the Council of Minister. Gubernur ngapi saya ikan mau ba. Haka first recommendation uklam priang. Second recommendation uklam priang. Kabamut ke pau syai ba. He can act mo kat kumki rules regulation unde aka advice cuma. Ula amru panganan ko apan meddling hapo council nama kadika atu nama sepedi. So kila ya ki por gum tu. Kay jige tu apren governor bertu ke state government. Kabakot ka election dung latip lang la approve ko Syiem do chairman. Oda governor mo tanong. Nang ta haba pha ka dis dung ki umtre governor namaru ka jingatan try ka government baka notify aga notification jongki haban le sekut ka kur ka daira ko bago governor umdon discretion kabumon ka government kamban discretion governor umdon discretion wa ban ak bet kat kum ki rules ki provision juga stick sitel la haban point governor ki am sawut ngatai ken mau ba bapri tak simti empat simti ha kila impose tendaka inbox tendaka ya ban inbook ngatai tipa kani ka kam kare nampo hadin ba inbook na kalang ulatip lang karkung or Syiem wong kumo ni inbook nga klam da justify ba ka norin kapian namar kasay ba te haga paragraph sispan rupo R 16.2 paragraph 100 sub paragraph R Kong balada ke council kama ban kari kama ban kari kat kum di provision juga sixitel nahapan ai ya kum nu binang ka istiwa pri kam tang sinti kampat sinti uriyo ban peniat kat kum di provision yang sixitel to kala de kam di uban le sekut hapala jakut ke jingmut hapala jakut ke jingmut kalong ba namar ba governor YAR kam ka norim ka basyai ngan haban le sekut ba kan keep aside ya ka
AR, ne whatever kan udah kan yung kaikut. Tenre habadang don haikut. Gisuto bai mat ba kam don ka stan. Kam don ka ground ka babiang. Ki ribuk no ya ka AR. Habari ribuk no ya ka AR. Kamu kira sorondan no. Kamu ulatip lang ula. Kamu kalakhan ka norim yung ulatip lang. Kamu ulatip lang di Pynlong kumu. Syiem juga disikam. Habar ribuk tu mo. Hendai longo apa dia? Ribuk ulong Syiem tempat remove. Tempat don NC direct election. Don vacancy Syiem. Hadu mentam don vacancy Syiem. Kamu pada IAR untuk no Syiem elected nanti pasti presiden rule. Lesi bau be appointed from governor tu lapan lek bomon. Nim they appointed by the governor. We are elected. Governor has no discretion to go against the elected bodies. Kumendam unsu thu yulati bang sabar kumsiam. Khamri mo biu kamu rules ya kum rules ka number 21. Uklam resign. Uklam syari mo maka no confidence motion. Dia ulai sakuru ban plead ilade no bario eka justice kakut gampar rai ki ribuk no kamu ki ribuk no kamu ki ai ki wang no eka ar kamu leweng ar kamu laksan mati plan berkapin sai mati plan berkapin election claim vacancy karul sai pu ar kakan syait ya ladadon vacancy kan don election kajingkli when there is a vacancy Komjoro ya kan? Menang resign. Ngadi elected. They will remove yang ada resolution Spanyol. Are Haga state government during president rule. He put the house under suspended animation. Kamu ke house kalau suspended, kan baka office tu cuma function. Hangtai pada tang namar ba, ha? Don Haga sorkar ne pada naga puan jungko benar. No. But we are guided, we are under the Constitution of India. No one is above law. No one is above regulation. No one is above the provision of Constitution. Tataraw ka haikot ko ang siyay, non discretion. Lada hak appointment non discretion, ikiyam. Pitrayan non discretion ban through you Syiem ban chairman. Very wrong. Tingas ngo ban ba ngasepting. Lada kalong tangkum ni ladu aweno ya ka autonomous body juga district councils kadika institution kepada ka autonomous body kepada na kajong ka rules ki regulation ban pass ki bill nga shifting ba lada hakman governor ban formisi hakman ki minister ban formisi hangno ka jing lai du joka district council during my time I care none. Ada dia bermi samaran ngimi nak bentar bandera ai kerang baisnom. Ada bermi samaran ngimi bandera ai ka include juga muda. Syai kan dia ka council ka jongi lada hakman ki speaker. Hakman ki minister. Hakman ki minister kai ka jingmon institution nang tei autonomous body. Pin pas bil ma piang tei kan sabut license sansus nempo hapo disia. Ngai ni pas bilang tei kajing mut cungi kalomba dari ban pensisa baka disekong sel kadiga autonomous body bar gibil ha kajing sisa nang ni sakmat lada plus kam dari ban move sekut malam di ban dua way gani tambah hasu shifting bar hakmat ka sorkar bar governor kini formisi nila dua way ngamtip kino dem ban mi pa ba sa surat ban bersya kino ba ta ya ka ben riwa jongi during my time very clear imi syabar kabuboro mi ke provision institution pimi to yu Syiem kakut ke itu pimi siapa nu itu ya kiam kakut ke itu ngamong ngabiakan number ngakene ka technical constitutional ka legal aspect dalam parti ya pom ka pemoni legal bomon ya formisi no ako hangono haja kayo in marketplace ro
Ngai siap tim ba yo ka dilute no ya ka autonomous body jo ka district council. Jing syakam per ban kan no isi. Tang ba ka di bandai ka isi ka ba lai duit. Hai jing lai duit ka kemar ya form isi do governor da kabinet. Very wrong. Nyinang berhad. Bala ka fil assembly. Ka fil ke assembly, ka fil, ka secretariat, ka non fil ke district council. Mentang, we are there under the command of somebody. Tengai ba kan bu yang iya kecil ya. Anyway, kajing tho jung governor de ong ba, ha? Pynlong election, ya kata ngamat dun modong mentah. But till now, I am the chairman. I have not been removed. Khat sawana mlong famisi, Hagar Hills. Khat sawana khat san yam. Haka house life ongut. Kita nak khat. Why not recommendation AR Poker Hills? Haka house ini AR Pondai, you don't khat. In the house of 29, still ke bomb stability. The stability apa Poker Hills mentah. Haka house life ongut, you don't khat samut but defend ya ka isi. Is so unfair, so junior, so inexperienced, so incompetence. Terus mo banong ba? Kamdei bengi kwa bor. Ikwa ban yu ka chinglai ni to district council. But no one can dictate district councils. Fi nakala jugi kalam very clear. Lada government ne governor uyai lai ki provision ki regulation. Nyim don leti dak mai pa. Ni haban approach kut ban yo exercise.